Juan mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini ke kelengan nami, marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlulu ate ngodiri, buideng kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nerang makdengku pesakat kami sukuten keluahanen, mersodip mo kita asa dak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permaseh ate, pasu-pasu mo kami, de ketegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadiai di, ibas suku tenenda. Amin. Renungan ta si Darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, tendi perbadia si mengeranai. Bagai sini dok lapihan simbadia, imosi tersurat i Matius bindu 10, ayat 5 so ayat 20 telu. Jananat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-20 kan si mendok. Oda ngokene si mengeranai i sidi, tapi tendi bapa ni sorga ingo merkite kene. Ale karina dengan sada kepercayaan. Mungkin pernah kita mengakap oda telap kiranai, ikan kenah merkesaksian. Mersodip di jolo jelmanterem, entah pe sekedar memereka tak apo-apo, tupung dengan merbonek ate. Mungkin sekali pe pernah mambiar marang pesip, oda terbaing mendok rana KDP, ikan ki pertanggung jawabkan kepercayaan, iha depen kala si solemo Athena banta. Tapi tikan bagi dimo, Tuhan mengulakan bagai sinung idoken Yesus taba sisinna. Ale karina dengan ibetoh Yesus sisinna kena menghadapi tantangan, kena lot peralon, bagi mape kininder sakerna Kristus. Tikan masa kesusahan ni, sisinna silot ibagasan kinimbiar, kena ipengido mengerana, marang pe mengketindangkan ijolo jelman terem si menjadi yalo. Tapi Tuhan oda menadingkan kala isa dasa. Yesus mendok. Oda ngokene si mengeranai isidi, tapi tendi bapa si sorga ingo merkite kene. Idimo janji keluahan banta si Darien. Kita udah perlu biar tikan yutus Tuhan. Kita udah yutus lako mercuhaya sendiri, tapi menendangkan cuhaya ketan tendi perbadianai sing geluh ibaga sendiri entah. Kita ibarat sada bekas jana Tuhan mengisi. Tuhan si marirken kuasana merkite ngeluta. Tikan kita mengketindangkan i tengah si tahanan dekat situasi simbotong. Si Tuhun rana si kita huapkan imo ketan tendi perbadia. Oda kenah kita pandai kiranai. Tendi perbadia sinaing mengeranai iwaga sendiri entah. Pesip mo sekejap, janah begeken sorana. Mersodip mo kita. Ale Tuhan si permende basa jana pergego si so tercodi, ibagasan dunia bueng otuh si tahanan, deket beralon si ku hadapi kami, kumerna mempercayai kono. Ibagasan situasi IP ale Tuhan, yutus kongo kami, asa dak ku ketindangkan kami katamu. Jana posngo Athenami kumerna tendimu simbadia, dak mendengani kami. Amin. Bagi mo renungan tasi Darien, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkite keni, kita karina nanggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si memasu-masuk kita karinana, juan jiwa mo banta, shalom.